歩道が広いではないか。 My soul is tormented by a succubus. Calling sis, pencil dripping from the way I spit. Fell in love with this, sis got music, now she in my grips. Wanna take a sip of her only sign says sip. Veliki pozdrav ljudi i dobrodošli u novi video. Po naslovu možete odmah vidjeti o čemu je ovdje reč, ali dodat ću još nešto. Pišite mi u komentare vaše liste i ona koja bude najšarenija ili najneobičnija dobije shoutout ili reklamu u sljedećem videu. Pre samog početka da kažem da ovdje ima jako malo karaktera iz mog omiljenog serijala zbog nedostatka karakternog razvoja. 10. mesto zauzima Joao Fernandes, jedan od retkih likova iz Fairy Taila koji je karakterno dosta napredovao zbog svog teškog detinjstva. Posljedica toga je stvaranje njegovog alter ega. Dodatan bonus je taj što ovdje ima prelaska iz loše u dobru stranu, tako da njegova priča dobija dodatnu dubinu. 9. mesto zauzima Joey Wheeler. Kao manji, on je prvi Yu-Gi-Oh! Lik koji je ostavio utisak na mene. Kanalisao je bes igrajući kartašku igru i još ju je igrao na specifičan način. U špil nije stavljao najjače karte, nego njemu lično drage. Zbog toga je pokupio simpatije mnogih fanova ovog serijala. 8. mesto zauzima Natsu Dragneel. S obzirom da mi je Fairy Tail među omiljenim naslovima, Natsu se morao naći na listi, ali on je ujedno i zadnji. Ono njegovo čuveno "sad sam se zagrejao" i dan danas mi ne izlazi iz glave. Opisat ću ga sa dve reči: živa vatra. 7. mesto zauzima Greed iz Full Metal Alchemist Brotherhooda. On je imao jako zanimljiv karakterni razvoj kroz čitavu priču. Iako se na kraju poprilično promenio, nikad to nije hteo priznati, što je samo još upotpunilo njegov lik. 6. mesto zauzima Jing iz Hunter x Huntera. Iako nije puno prikazan u adaptiranom delu, meni je ono baš specifičan lik. Ostavio sina kako bi ostvario svoje više ciljeve. Kakav car, možete misliti. 5. mesto zauzima Ichigo Kurosaki. Kad smo kod klasičnih mainstreamova, cenim da je Ichigo najkompletniji što se protagonista tiče. Njegov neprejebiv karakter i njegov premoćan izgled daju savršenu kombinaciju. 4. mesto zauzima Kai Hivatari. Taj stari dobri Beyblade serijal. Stvarno me puca nostalgija. Šteta samo što Kai nije dobio makar jednu sezonu gdje bi bio protagonista, jer je stvarno svetlosnim godinama ispred drugih karaktera. Oko prva 3 mesta sam dosta razmišljao i rešio sam da na 3. mestu stavim Jotara. Jotaro mi je uvek bio među najomiljenijim karakterima. Šta više, dosta njih je bilo upravo iz JoJoa. Prvi put da je muška figura lepo predstavljena u anime svetu, a Jotaro se definitivno izdvajao po svemu. Njegove fraze dok pali cigaretu, pa posle ubije od batina onoga komu je stao na put. Definitivno neprevaziđeno. 2. mesto zauzima Mikoto Su iz Ska Projecta. Na prvi pogled vam se odmah svidi, jednostavno je tako, jer je unikat u svom anime univerzumu. Karakter mu je od samog početka jako nedefinisan, ali na kraju ipak biva potpun, jer je sam život ugasio kao svoje omiljene cigare. I na prvom mestu se nalazi veliki Dio Brando, mene lično omiljeni negativac u anime svetu. Uprkos prvobitnom niskom staležu, nikad nije odustao od svojih visokih ambicija. Spreman je sve da žrtvuje zarad moći. Ukratko, posjeduje sve osobine kvalitetnog negativca i njegov uticaj se vidi gotovo do kraja ove legendarne priče, čak i ako posle 3. dela on bukvalno ne postoji. I to je bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali, a mi se vidimo u nekom sljedećem. Do tad, pozdrav!